Salibonani, ngiyabonga kakhulu ngokuthi liklikhe ku video le. This is the Week of Entertainment lapho esilinika khona indaba ezimnandi ukuthi libe kwazi lokho okwenzakalayo elizweni lethu. Indaba yanamhlanje ngekaMseleku. UMseleku wakwakhuluma yena ukuthi ngeke ancenge umfazi. Wakhuluma ngezwi lakhe wathi yena umfazi nguye umuntu omele ancenge indoda. Njalo kungcono ukuthi yena abe labafazi abalutshwane abamhloniphayo than ukuthi abe labafazi abaningi abangamhloniphiyo abamdelelayo. Okwethusayo ke manje ukuthi uMseleku nguye ke osencenga umfazi. Waqhubeka njalo wathi yena ngeke ancenge umfazi. Wathi umfazi ofuna ukuhamba ngcono nje azihambele ngoba yena akafosanga umuntu ukuthi angene esithenjini sakhe. Okumangalisayo ke manje ukuthi nguye uMseleku ke lowo osencenga uMangwabe. Ukhuluma lo Mangwabe uyamncenga ukuthi engahambi ngoba lokho emfuna. uMangwabe yena wayesethe usefuna ukuhamba ngoba ke ngeke avumele uwife number 5 angene. Ngcono uwife number 5 angene endaweni yakhe abe nguwife number 4 yena esehambile. uMseleku ke yena usekhuluma ngawakhe amazwi uthi umfazi kumele ancengwe, kumele athandwe. Asisakwazi ke ukuthi umfazi uyathandwa yini kumbe akancengwa. Yikho ke ukuphela kwevideo yanamhlanje. Melela enye ivideo and don't forget to hit the subscribe button.